Tuisonga na mbe mauvoni yangi ni kana Silikali ya kati kwisila muvia wa kisomo niyendeka kwika mawalyuku wendekethyo ula yikiite wa Ndivi Sya kisomo cha Imanyisyo Nene sya Silikali ni kana kunenga ivuso yianene kwa amanyiw'a ala maumite misyi mbinyiie na ala mena ukwati kuvikiiya kisomo. Vaumbe ni Silikali inanenga na mbesa ku Imanyisyo kayoni sya kuola Ndivi ila amanyiw'a maile kuiva. Walao yuve na muvango wa Silikali kweka kunenga ni lovia kwa Imanyisyo Nene na vandu vake amanyiw'a mayiva Ndivi Sya ila Kwendeka balala maumite misyi mbinyiie makaivia wa Ndivi Sya ni Silikali. Keni mulinge nukuelesya. Amwe masi ya mainena na kameme kani mawete tambia Silikali ya kati kuvetanga kuoko kwayo kukwata mbo kisomo cha Imanyisyo Nene sya Silikali va Kenya taku kuna amanyiw'a ingi ala maumite misyi mbinyiie. Kumana na Ndivi Sya fees ya kosi kivathokonyo kwitha sikini iyo nenge kuvikiiya silingi 300 kwa semester imwe yoyoka. Ni kindu kikumisia andu ingi muno pyu muno musyi ula utetonya asya ingi muno maku kwitwa makueni matetonya. In fact kisomo ku kwitwa makueni no tacho cash crop tuna kwiyone na kondu ndo piece wa university umeneta kuongelwa na kwetha weyi ulu na kwetha ratona kupinia utana kupinia musyi ula wa kawaida then yemaanisha kana musyi yusu kana kau kamina form 4 katika hati bandu bangi na kana kune kambe ya kwetha kumwene kamba kwetha kena katona kwata kana depression nondo ko kana those hopes kana kathiyombe ka form 3 form 4 kambe ya kwetha kena wishes na hopes na ndoto syako yambe ya kwata ndoto syako kwetha ketha kendo kena yuketha peace uketha weyolo kana kukamina form 4 ketha kende na wathina. Asiyama iweta muvango wa Silikali kwa amanyiw'a ala mekuyonga na Imanyisyo Nene iwangoni 3 ala vinevyo ala vineva inena ala maumite misyi na ukwati. Naende kutethesya kuivafisa amanyiw'a maiwango ile sisyo kala vinevyo na ala vineva ini naende kiwango cha 3 cha amanyiw'a ala maumite misyi na ukwati kwiyethya fees wontheta kindu kiteithiwa na matunda maseo. Asiyama yonanya wiye seso ya kuvathanya amanyiw'a ata itona kulikilo katina amanyiw'a amwe maumite misyi mbinyiie kwa ivuso na itina kwa syauni wo. Isu 100% me unenga si lwa sendela mbinyiie itigwa kona nukwetha kwi presidential bursaries. Lakini inga watu weta a committee member then presidential bursary. Te ya kwata kuma uzumbe lo alukile yuka ambesa syao za okasya presidential bursary. So we are not sure kana kime weta 100% ya kana kabinyiie kana kekoka. Is better oneyo wetu nena about CDF. Nataza CDF niye kadunda kwetha ni tethe syana mbingi muno. Even in fact onakabanga manenge CDF imbesa syana isu ikathiko siwa nondo anakamati ma CDF omero those rural areas and they know mezekana kala kapimie mezekana kala katona kuthi pa wendekethyo wasi au itiala kwa Silikali kweka kisomo Imanyisyo Nene kuende onduke naende tavaumbeni vizi usyogo balon nai na elb eyumelwa na tuyeke wa mikakati ko kwitu oku mashinane ukethya machief na assistant chief ni matonya kunenga ni assessment makatabania kana kauni ko qualify for kunengwa elb na syana sisoma nondo pendo ingi muno masomete na elb na makatwika kindu maumite misyi nenja na ukethya mevaita nthi ya ito ya Kenya so twikulia onowethani kukui kwa committee sya kufet asiana ila sya litonengwa elb na ila italitwe i committee formiwe twikiwe nthini nundu andu acu no tumesi na ithie tukethwa tu ya aminifu tunengane syana ila nja nikana ikasomesyo na andu alangi matonya kukopa loan kundu ona mama itwa although syana sya Kenya ni sya Kenya syana inengwa elb isomenesa na tuiseuvya generation itonyo teria nthi ya Kenya kabata kamba ikala palapisi we at the same time Silikali no nemane kisomo no joketo kipendo andi na yuti kadata ndo asomo ona makameke alami biza kwethya nemana ndazunga manenga kigoma tia soma hizo manona kutamba shawa so titungie kisomo kinengwe mbesa ase ningwe mbesa. Delivotia Motongo TV kuma kaunti ya Makueni Jeneta wa Ken Mulinge.